Hoi kebelau kubang kau ya. Api sini ada kau kehidupan nu jatuh maham. Lo kau jajano, lo kau dim dah ada imo di satu masalah. Cuma masalah no, keme ada kau ya baca si kaki dek no. Keme lo mambu kau. Awak kau jano kan? Awak kau jano jibak kau nak plep kide. Aku tu cuma ada. Keme madak ko ba? Ha ko yo karena ko yo jando keme sen kamyak ko jiba ko lang ngetian bilam de orang ano mulut hana ba kebaikan nu ko jando ano biade hingga maten keme madak ngako yo demi kebaikan nu ha dia ba ko rasui nak kerja de bermanfaat jiba ko ala pol buat belik puing ala puing belik pol buat tuan ngesok si coa tu pol magriap ko bisa agi masih anak sabo tidak motor dia motor asmanu dau aku tu cuma ada keme mada ngako yo si mada bai melina sehat le ko yo len keme kam dia ko ha lo calo ada aku tu cuma ada aku ya keme ba kam dia ko ba selayan kam dia kan ko yo jano yo cak maten selayan keme mada cak keme mimo cak keme menghina ko yo coa ko calo nada aku acas mate nos mao ko da ai ada calo je calo api gimana ko keme camada aku atau camada ipu ada plunguk tuan diko cibo awo bijano ano nuru ano caturuh mingga ngino geroda maten cagian awo ngetiu ada aliah yo awi pada tuan alis di lempeng-lempengian lipstick di tebal-tebalian jibo kom na biasa saja janda biasa aja jual mahal jangan jual murah jandanya la ilaku batu madak ko ya aku kocok keten murahan amo kalau janda berkualitas na aktivitas na nyuan na catu madak ko tuan ba aku tu cuma ada pel buat hobi bisa sesiu aku tu curiga biasa baik jatuh dan menganggap ko ya gulu abi biar ke bawah no rangal do jada lepeng nanti ko dah la ilah apa mata cara orang pa dempe no cake memang ada kaki dek camli nasihat ngako ko cak kalau li nasihat ko ada tuan buat keme lamada keme selain kam dia ko yo ko jano cari masalah kalau jano cari masalah nggak keme cua keme yo cari masalah dengan kok hidup nu kalau lala caci nu tenaga nu cari kerugian lagi keme cua si rugai sama sekali cuman keme rugai dia awak baes nu bogah mau tah maten tuan bogah mau tah bujang aku tuh cuma ada aku dok kan status jano kide jatuh nah mau kalau jano berkualitas jibak ko maga sesmani dau kujas mani maga ko baru nomor 1 bercap jemput dia calon dua tapi calon benua keme mbak bukan biar melalui tujuan keme ada ngako ya aku ko ya casik ten kide apa tuan kalau jano mau motor nganyo ayo deh aku tuh cuma ada kide dah coba mau ko baik Juam dah rasui ama ada semani lo nya ada judau nyon nah gas mani aku cakit ten kide nyon ko calok ten kide aku tu dah pepueng lalau pelbak lalau kalau mengenai pada acara pesta si dong buat sudo nah ada acara karaoke si dong buat sudo nah si dem nyanyi terus nah aku tu cuma ada aku mana cata gloai kam dia aku dah kali aku ko bigata aku tu rangal latut soai nama kalau latut soai sepudi daun bugumang buat latut soai gato aku tu cuma ada ko dah gato warang aja buat latuk soinyan cua kemek midek ko lo ko matui moy lo ko hidup moy lo kala moy cuma kemes len kam dia anak nu diam ngendo nu denya nama kalau baik jano baik diam ko na dasui das mani baga ko jo ko tu cuma dak murahan motor mani nyus na motor mani nyus motor taksi motor stom motor travel aku tu cuma dak ko dah hoi hukum ni nasihat ngako yo cak keme mada keme de kemlin nasihat ngako aku kak baik no jaba janda berkualitas janda mahal say jangan janda murahan say dia yang di kampung itu orang-orang ada ko nah mulai kurang tanu jika tahu ada waktu kayak oi